Zahtev da 4 čelnika lokalnih institucija podnesu ostavke jer su na ta mesta u prethodnoj koaliciji predloženi od Demokratske stranke, novoizabrani predsjednik Požeške opštine iz redova naprednjaka ne smatra političkim pritiskom. Znate, ako nam je uzor američka demokratija, kada je otišao George Bush i posljednji činovnik je otišao sa njim. Najviše buke u Požegi diglo se zbog pritiska da ostavku podnese direktorka Kulturnog centra, koja je izabrana putem konkursa u skladu sa zakonom. Mandat je krenuo juna 2014. godine, što znači da on traje do juna 2018. godine. Nisam stranačka ličnost, nikada nisam bila član nijedne stranke i zaista mislim da nikada neću ni biti član nijedne stranke. Pojedini mediji preneli su izjavu čelnika opštine da se direktorki zamera njena pasivnost u borbi protiv reality programa koji se pomno prati u požeškim selima. Ne, citirat ću izjavu jednog poslanika kulture koja glasi da nisu reality ubili domaću kulturu, nego snobizam i međusobna nesolidarnost onih koji se njome bave. Prema tome, svi moramo dati maksimum u borbi za kulturu. U znak podrške rada Kulturnog centra, posebno Gradske galerije, kulturna javnost Požege pokrenula je na društvenim mrežama peticiju, čije su potpisivanje organizovali na dan otvaranja izložbe u petak 13. novembra. Postoji šansa da kulturni centar, kako mi poznajemo, prestane da postoji. Kulturni centar Požega uspio da razvije jedan ne mali kulturni krug među mladima, koji su postali bitni akteri na savremenoj srpskoj umetničkoj sceni. Ta luča ili ti zraci kulture i umetnosti su i suviše okrenuti prema urbanom području. I mi smo se svakako kao polivalentna ustanova kulture kroz programske sadržaje kao što su pozorišni programi, filmski programi, likovne izložbe, edukativni programi, muzički programi i trudili da našoj publici zaista to sve omogućimo. Iako nema zamerke za dosadašnji program rada Kulturnog centra, prvi čovjek Požege smatra da je misija te institucije kulture da dopre i do ruralnog područja. Međutim, kulturnjaci tvrde da je ta institucija uzor u Srbiji. Kulturni centar Požega za posljednjih nekoliko godina za jako kratko vreme izbio sam vrh među našim institucijama. Ona se mapirala ne samo na sceni savremene vizualne scene Srbije, nego slobodno mogu da kažem i regiona. Direktorka kaže da će nastaviti da realizuje programske sadržaje jer se na to obavezala i kroz projekte sa Ministarstvom kulture. Kaže da joj je na zakonit način poveren mandat, ali i nova koalicija ima reč. Kratko, postupit ćemo samo i postupat ćemo po zakonu.